Ama, ting Anak, at ting Espiritu Santo. Amen. Maya pabingi po kaya kayungan. Kaniti pong kapitong aldo ng kaya katanabi ng isang parangal kang Santa Monica. Din kaya katapong labo first, manibatan na po king Santo Cristo, Pariansor, ding membro na po ng Knights of Columbus Council 10358. Kapasalamatan da ring magmasusi king Aldorang kay Baita Maria, Michael Miller Kunanan. Special intention, Ditz Elita David and family, Maria Bianca Lansang, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Fonsalan, Villamor and Resalina Tolentino and family, Ada Ronesa and Annie Rose Mary Lau and family, Crisa Tolentino, Federico Mandap, Gemma Lumba, Ning Torres, Ariel and Nasabina Makabali. Para king malalagwang kapaldanan dari, Apong Dubi Tonggol, Josepina Katakutan, Ninette Sebastian, Felipe at Corazon Pajardo, Mark Decliner Bayani, Elmi Ronquillo, Celia Lagason, Arjan Manalo, Espiridion Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Mark Antonio, Joy Manalo, Ranilo Dirit, Michael Alfaro, at Bianca Marie Santiago. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Jesus, Ricardo 9 days, Leonardo 9 days, Federico, Florencia, Magdaleno death anniversary, Natividad, Florante, Ricardo, Cathy, Rob Lendel, Anastasio, Francisca, Daniel, Maria Luz, Maura, Nestor, at dingwaldang kaladwaking purgatorio. Ingkaya kataang pong kapag masusyan, panimunanay pong Reverendo Padre Arnolfo Magdaleno Serrano.